Amin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya al-mursalin ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala al-musannif wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita maknain al-basaru dining panika sifat basar. Huwa dining basar sifatun wujudiyatun panika sifat sebedah. Qadimatun seka ada. Qaimatun se jumeneng bidatihi ta'ala nang azzada Allah ta'ala. Yabsuru se ngolatin biha kalaban sifat yang ngolati Allah biha kalaban sifat kulla maujudin dak saban-saban sebedah ala sabilil ihadati atas jalan nalepoti biha itu kalaban sekirana la yagibu tak samar an ru'yatihi dari pengolata Allah mar'iyun panapa seiyolatin wa indaqoban senajan apa mendekornya alos lembut panapa mar'iyun ya bisuruh ngolati Allah kafatal asya'i dak sedajana perkara bi ghairi hadaqatin tak kalaban lenceleng apa ningal wala jafnin bentak kalaban pelupuk mata. Apa namanya? Qala Allah Ta'ala tabu basir Allah Ta'ala wa huwa sami'ul basir bantining Allah as-sami'u paneka zat semiarsa al-basiru zat sengolatin. Wa dalilul aqliyu bantining dalil sebangsa akal ala dalika atas ka ruah basar annahu panika songkona kelakuan law lam yatasib panika lamun ta persepadan Allah bihi kalaban basar lata sopayak tena apersepadan basir Allah bididdi kalaban sebalik basar wa huwa bantineng didduhu al-ama panika buta wa tisabuhu bantineng asifada Allah bihi kalaban ama batilun panika batal liannahu karena seungkunah
ama naksun panika situng kekurangan. Wanasu bentining korang situng kekurangan alai atas Allah muhalun panika muhal. Bayasdahilu maka muhal alai atas Allah diddu pana sebalika kalam wa bentine diddu sebalika kalam sebalika basar pana sebalika basar wa bentine diddu al ama panikah ama buta Allah ini tidak amandai dunia rata-rata. Bismillahirrahmanirrahim. Pana pa artena Allah Ta'ala agaduan sifat besar. Artena Allah Ta'ala agaduan sifat besar. Besar nikah adalah sifat. Sifat sebedah Allah Ta'ala ngolatin. Beda tak ada. Jelaskan tak walada Allah. Tetap berapi orang saja jalan sepeda motor. Matahari tertembung bi tata surya selain. Tertembung bi bulan. Jelaskan Allah Ta'ala tak ngolati. Qadimatun sega ada bila Allah Ta'ala bisa ngolati. Tak tahu bila. Bila berakhirnya Allah ngolatin tak tahu bila. Tak tahu bila. Nah. Ini kesifat qadimah Allah. Ngolat gelak qadim. Tak ada awal, tak ada akhirah. Ngolatin terus. Allah Ta'ala ngolatin qaimatun bidatihi. Cuma nang adzadah. Le budu-bun di mana? Ini kan cuma nang adzadah. Dah iya. Tegak nang adzat. Tegak nang adzat Allah. Yabsuru biha kulla mawjudin ala sabilil ihatotih. Amarga Allah Ta'ala agaduan sifat besar. Allah Ta'ala ngolatin. Dak setajane sebab dah. Sebab dia ni bisa yolati sarang Gusti Allah. Yolati ni kata laqab. Kata laqab fi. Ala sabilil ihadati atas jalan ihatoh. Ihatoh ini kena bisa dijangkau semua. Bisa kata laqab fi. Bude cak kerja. Mana kerja lagi bakal keluar. Ini makin ini bakal keluar lagi. Tujuan kerja. Bihaitsu la yagibu an ru'yatihi mar'iyun wa indaqah. Bihaitsu la yagibu an ru'yatihi mar'iyun wa indaqah. Segeran nah sedajana sayolatin ni kesarang Gusti Allah tak ada sesamar. Senajan kene alus lembut sedajan apa nika bisa yolati sareng Gusti Allah. Pada kene ngak napa nika yolati sareng Gusti Allah. Ya. Allah Ta'ala maha ngolatin. Napa paling kene? Oh, betine sambian sandi perasaan
Dia ramai kok masuk penjara. Ya iolat bi Allah. Berengkene ateh Allah Taala nikah nguladin de atena orang. Oh, dia ramai kok apa masuk penjara, apa masuk penjara. Laki badan je mansuai rabu apa je. Allah Taala nguladin de atena orang. Serajan pas alus lah paling kening malam apa kening ni kan bangsa atom tadi yang ilmu umum tu atom molekul-molekul yang kecil bisa iolah di sudah jasaran Gusti Allah yabsuru kafatal asya bi ghairi hadaqatin Allah Ta'ala ngolat cinduk setuju na perkara ne tak nganggui alat tak nganggui lengkel lenga penengal lo padwi gulwi sambian tak nganggui pelopak mata tak nganggui nikah pengen apa tidak bisa digambarkan ne ka Allah Ta'ala pengolat Allah pasengak napa ponjak terus kenikah pemberitahuan tentang sifat besar Allah. Debun Allah Ta'ala nang Al-Quran kak dimajak Allah Ta'ala ni kak agatuan sifat besar. Wahwa sami'ul basir. Allah Ta'ala ni kak dat semerang. Allah Ta'ala dat sengolati. Terus dalil secara akal bahwa Allah Ta'ala nikah agaduan sifat besar kenapa annahu law lam yabtasi bihi latasofa bididdihi mana bi Allah Ta'ala tak sifat kelaban besar berarti Allah Ta'ala sifat kelaban sebaliknya besar mun Allah Ta'ala tadi sifat ngolatin berarti Allah Ta'ala adik sifat kalaban sifat sebaliknya mulati nah menikah huwal ama yakni sifat Allah Ta'ala ini buta wati sabihi batilun Allah Ta'ala sifat kalaban besar betal tak sah apa karena buta nih sifat korang ageng Allah berarti Allah Ta'ala korang berarti Allah Ta'ala tak sempurna mun Allah Ta'ala agaduan sifat buta sifat korang yang agung Allah ini kemuhal tidak mungkin akan terjadi. Jadi sarana tak mungkin muhal Allah Ta'ala andi sifat sebaliknya besar. Nah menikah